mme sa tennis se tla phadisang kwa kgaisanong ya Billie Jean Cup Group 3 kwa hatseng la Kenya. Wetso yo tolokolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautuna Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa bua kwa putegong ya merero ya tsa kgwebo ya Korea Africa Business Summit kwa toropong ya Seoul fatsheng la South Korea kwa gateletseng botlhokwa jwa go itirela dithoto le ditirelo kgotsa industrialization ka Seesemane mo kgolong ya itsholelo ya mafatshe a tshwana le la Botswana. O kaile fa se se ka tolosa kgolo ya itsholelo mo kgaolong ya Afrika le go netefatsa gore ga go ope yo o salalang kwa morago mo ditlhabololong. O kaile fa Botswana a nonotshitse tikologo e nologatsang go dirwa ga dikgwebo ka ditsamaiso le ditogamano tse di rotloetsang peeletso. Phutego e ya merero ya tsa kgwebo e ne ya wela ka go baya monwana tumalano ya AFCTA le Korea Africa Economic Committee e lengwe ya tse di tlhagolelang jalo tsela tomagano le tirisano ya mafatshe a Afrika le Korea go gola mmogo ga sennela ruri le ka popagano. Industrialization is a key driver. It's a key economic drive. It's a key driver of economic development for any country, Botswana included. Through industrialization, developed and advanced developing countries have made remarkable progress in socio-economic development, leading to poverty eradication, gender inclusivity, and wealth accumulation. The industrial sector is pivotal for economic growth, and the prospects for productivity, value addition, and job creation are highest in the sector. Botswana's present and future path to industrialization is premised on the conviction that industrial development should lead to value addition in the form of mineral beneficiation and manufacturing, and most importantly, sustainable and inclusive growth. Botswana will leverage its industrialization agenda on the AFCTA by building businesses with cross-border value chains. This will help my country to achieve its vision of attaining a high income status by 2036. My government has taken steps to position Botswana as a leading destination for investment through the implementation of various legislative and policy reforms in strategic sectors such as mining, particularly in diamonds and other mineral beneficiation, energy, with more emphasis on solar and agriculture, especially agro-processing. Me gare poela monogai modulasetilo wa mokgatlho wa Green Finance Mainstreaming Work Group monogai Re Joshua Sibonge a re go botlhokwa mo nakong ya seemo sa phetogo ya loapi se se gakalang go dira gore tsamaiso ya tsa madi a lefatshe e tsamaelane le go gola le ditlhabololo tsa sennela ruri. Re Sibonge o ne a bua kwa putegong ya ntlha ya mokgatlho wa Green Finance Mainstreaming Working Group mono tropo kgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale o na le ko. Botswana jaaka lefatshe ka bophara le lebana ke matshosetse a phetogo ya loapi le go oketsega ga go nyelela ga mefutafuta ya ditshedi ka ntlha ya phetogo eo. Ke ka jaana ba amogetse thuso ya thulaganyo ya lekalana la lekgotla la mafatshe ya go tlhabolola ya Biodiversity Finance Initiative BioFin. Go dirisa metswedi ya thulaganyo eo, Botswana e tlhomile setlhopha sa Green Finance Mainstreaming Working Group go buisana ka madi a tla dirisediwang maiteko a tsweletseng pele a go tlhabolola tikologo a tswa mo pusong le mo mehameng wa kgwebo o ikemetseng ka nosi. Thomo ya rona e phepafetse ebile e tlhomame go dira gore go tlwaelesege go tsenya madi mo dithulaganyo tse di sireletsang tikologo, gape go dira gore e nne karolo e e botlhokwa ya makalana le dikhampani tsa rona le tsa dithulaganyo le ditiro tsa rona. Se ga se reye fela go lemoga dikotsi tse di amanang le go senyega ga tikologo, mme gape le go dirisa dibaka tse di nang teng ka ntlha ya go tsenya madi mo dithulaganyong tseo. The necessary financial resources. Go tshwanetse ga ntshiwa madi a tlhokegang go tshegetsa go fetoga go na lefatshe le le sa senyeng tikologo le go dira itsholelo e e nonofileng. Se se tlhoka gore go nne le molao o tiileng wa dithulaganyo, molao wa tiriso ya madi le maitlamo a tlhomameng go tswa mo bana le seabe botlhe. From all stakeholders. Re Sibonge o ne a tlhalosa thulaganyo ya tiro ya setlhopha sa gagwe. Thulaganyo ya rona ya gompieno e na le mekgele e megolo, mme go a utlwala
go bo go ntse jalo re tlile go bua ka ditaelo tsa setlhopha sa rona go itsise lekgotla la mafatshe ka madi a amana le tikologo ya Botswana le go sekaseka se re se ithutileng mo makalaneng le dikhamphani e akaretsa tshekatsheko ya dithulaganyo tsa makalana le dikhamphani le go ipaakanyetsa molao go kgona go bontsha madi a amanang le tikologo le matshosetsi mabapi le tikologo go tlhaloganya ditlamorago tse di amanang le tikologo go ikaega dikotsi le dibaka tse di ka nnang teng mo dikgolagano tsa boleng tsa itsholelo go botlhokwa thata mo go direng dipeeletso le go tsaya ditshwetso tse di sireletsang di tsosolosa le go dira mefutafuta ya ditshedi ka tsela e e tswelelang ke gona ka moo re dirang ka natla gore re nne re ipaakantse malebana le go sanola dilo tse di amana le tikologo. Puso e supile fa e tlhoafaletse go bona maitlamo le maikemisetso a tla tswa mo phuthegong eo ya malatsi a le mararo a ka akarediwang mo thulaganyo ya yone ya leano la setšhaba la ditlhabololo le letlang kgotsa NDP 12. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Fa re tlolela ka kwa letshitsing la Pacific e le lewatle ka ko Seoul, South Korea e le kwa bothokong jalo jwa phuthego eo ya merero ya tsa kgwebo ya Korea Africa Business Summit. Tautona Masisi o na kopana le bagwebi makgotla le bana le seabe ba ba harologaneng ba ba dirang bontle mo go tsamaranyane. Gareng ga bone e ne le Korea Electronics Technology Institute, KETI, le Crypto Lab Incorporation. One a boa a kopana le mothusa moeteledipele wa globalization yo gape le motlhatlhelela dithuto tsa public policy kwa Kook Min University, Dr. Byung Jung Kim. Diphuthego tse tsa ga Tautona Masisi di ikaelela jalo go batlela Batswana diphatlha mo mehameng e le gore bokgoni jwa bone bo lemogiwe mme ebile ba bone diphatlha tsa tirisano mo mafatsheng gore maikaelelo a lefatshe leno a reset agenda common chatota atlege. Me ga re boela mono gae khansele ya ditlhabololo tsa magae kgotsa Rural Development Council e tlotse ro tsa mananeo a tantsho leuba a e tla amoganang jalo le puso morago ga ditshekatsheko tsa seemo sa leuba tse di dirilweng mo dikgweding tsa Moranang le motsheganong mo lefatsheng leno. Motshwarela Tautona Reslam Batsogwane yo e le modulasetilo wa khansele eo a re pego ya ditshekatsheko e supa fa ngwaga ono e le wa leuba le le mashetla le le maswe morago ga pula kana dipula tse di butsana. A re go botlhokwa go tlhagafalela go diragatsa mananeo a temo le tlotlo, thuo le tlotlo le la tšhema go namola Batswana mo manokonokong a leuba le gone go tlhabolola matshelo a bone. Makorutlwe Totlang Matlhabaphiri. Puthego ya khansele ya ditlhabololo tsa magae ya Rural Development Council e kopane jaana go sekaseka tswelelopele ya mananeo a go namola Batswana mo leubeng la ngogola le go amogana maele ya go itebaganya le leuba le le gaketseng la monongwaga. Puthego e buisana jaana e lebile pego ya ditshekatsheko tsa manokonoko a leuba le gatse ka bophara ka jaana pula e ntse le butsana le mogote o le kwa godimo seemo se se bakileng komelelo ya masimo le dinoka tse di gomagometsang tlhaelo ya dijo mo legatsheng leno. Re lebeletse dilo di le mmalwa tse ta reng ha re ise ko kabineteng le di utwe. Re lemogile gore dipula ga di a nna teng, dijo ga dio. Re itemogetse gone gore assessment e supile yalo gore mo mahelong a mangwe go nna le mopamo mo baneng. So re buseditse tsone tseo tsa dithuso tsa bana tsa dijo ko sekolong go oketsa dinako tse ba di jang le bana ba ba ko tlase ga dingwaga tsa bo 5 years go bona gore ba ka thusiwa ka dijo ko ditleliniking. Go tang ga gare ga diphologolo le batho le gone re itemogela gore ga go le leuba thata ya oketsega ka gore diphologolo tse dingwe tse ditona tse di tshwana bo ditou di tabe di tsamaya gongwe le gongwe di bata metsi di a mo mahelong a e le gore batho ba mo go one. Mme ebile re supile yalo gore go nne le go bona gore re ka dira jang go bona gore mahelo mangwe di ka epelwa metsi jaaka rate re dire. Poverty eradication program e re ranang le Ministry wa State President e leng the implementation is actually monitored by maphata a bidiwang ke social and community development departments a nameng le dikgaolo tsotlhe tsa rona tse di bidiwang ke di-councils kana local authorities. Maphata ana ba na le groups and individuals ba berekang le bone ba ba na di-business
especially business tsa ba dirileng ka poverty eradication le currently chama mo nakong eno go sologetse selekanyo sa 6% sa thobo ya sikalo mabele le tse dingwe mo masimong otlhe a lemilweng lehatshe ka bophara seemo se se tlhobaetsang mohama wa temothuo hela tona wa temothuo a re sologela gore mananeo a mašwa a temo letlotlo le thuo letlotlo a ka namola setšhaba luba mo ngwageng o re tsena mo gone re sologela gone gore dipula gongwe di tla nna botoka and the yield e ta oketsega kana e ta tokagala mo go yone temo letlotlo re tsentse tsetlana ya gore ba ba nang le metsi ba ka hiwa dithuso tsa go nosetsa water development ke nngwe ya ditsetlana tse di mo lenaneong le lešwa la thuo letlotlo gore batho ba thusiwe go epa didiba le go di gokela and reticulate le gone go nosetsa ba kgona go lebela leruo jalo se re dumelang gore in the long run se ta kgona go lwantshana le ditlhwatlhwa tse re di bonang mo mmarakeng ka gore gompieno we are not producing our own. Motshwarela Tautona o ne gape a tlhalosa ga go lwantsha luba e le thulaganyo e batlang go tshwaraganelwa ke botlhe ka mananeo a tla namolang batswana tlala le go ba thusa go itirela dijo go itsa go busetsa maiteko a lehatshe leno kwa morago a go itirela dijo tse di lekaneng le go hokotsa madi a rekang dijo kwa mahatsheng a sele. Tlotla Mmatlabaphiri, BTV News, Gaborone. Wetso lo gona tsuban se gona sa ditshwantsho di kgang tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi jalo la laboraro me ga re tswelela tona wa dipalamo le ditiro tsa dithabololo re Eric Molale a re thulaganyo ya affirmative action ga ya tshwanela go nna dikgang kana kanya le phata la dikgaolo le thabololo magae le lenosi me maphata otle a tshwanetse go idiragatsa tona Molale o buile se kwa simolodisong semmuso ya itutuntsho ya go ruta banana go kgweetsa dikatakata kwa dikgaolong tse di kgakajana le ditlamelo mabane re tsosolose re be re emele ka dinao affirmative action e puso e sa go bua ka yone gore jaanong e nne yone ka botlalo maphata otlhe a nne le seabe ke gona decentralization e berekang teng re ne re sa irele dikgaolo tse dintšha mokgabo ne re di direla gone gore ditlamelo dithuso tlhokomelo e nne gaufi le ko batho ba e tlhokang teng jaanong we must walk the talk and live the talk lephata lengwe le lengwe le tshwantse go nna le seabe bo go tokafatseng matshelo a batho ba ba nnang kgakala le ditlamelo rona re le ba local government ra itumela ya kana a supa gore re beeletsa gore re dire mo go tweng all hands on the deck e re molaodi ga a bitsa maphata otlhe rothe re bo re tlhaloganya gore ko bohelong ba letsatsi ga re bua ka dithabololo re ra go thabolla Motswana le go bona gore Motswana o tshela botshelo jo bo lolameng Mothusa tona wa lephata la dikgaolo le thabololo magae re se Thabelo Modukanele o supile fa dithabololo tsa boleng jo bo kwa godimo di le botlhokwa thata mo go atlegeng ebile di rotloetsa jalo papadisano le dipeeletso mo mafatsheng a sele re Modukanele o buile se kwa phuthegong ya infrastructure development retreat kwa Serowe ga Mmabesi go rata Morenyane Kapego mo lefatsheng la gompieno le le golelang pele ditlhabololo tsa boleng jo bo go godimo ga se fela motheo wa ditiro tsa letsatsi le letsatsi ke selo se se rotloetsang kgwebo le dipeeletso tsa selegae se rotloetsa kgolo ya itsholelo le go tokafatsa matshelo a batho but rather ineptitude on the part of implementers leading to delays and substandard execution of projects despite considerable amount of investment in infrastructure development. As I've noted before, a major impact of good infrastructure is felt by an ordinary Motswana. A good example is provision of classrooms to provide conducive learning and teaching environment for posterity. As highly trained professionals and undoubtedly good products of Botswana's investment in human capital,
we are catalysts and drivers of rural and urban development through the provision of good quality infrastructure, which remains the most critical physical requirement for attaining faster growth in a highly competitive global space, and also for ensuring investment in our economies. Ba baneng ba tsene phuthego e ba rotloediwa go amogela le go tlhoma dilo tse di tlang pele le mekgwa e mesha ya go netefatsa gore tiro nngwe le nngwe e wediwa ka nako. On behalf of our team here, Minister, we want to commit ourselves having stayed 3 days here, our weaknesses. We have committed ourselves we will improve our performance. Tona ona ba rotloetsa gape gore ba latelle ditsamaiso tse di lolameng, maitsholo le go tsaya boikarabelo ka nako tsotlhe. Gorata Moranyane, BTV News. Wetsomolotsana o ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko ka kgaitsedi yake Liza Oseke kgaitsedi ya motho. Tumela Benson. O thotse. Ke tlhotsa kgaitsedi ya ka le. Re tshwaretseng gompieno. Setlhopha sa rona sa tennis kgaitsedi ya ka se ile go tsa karolo ka kwa Kenya. O ka itse gore ke setlhopha se ileng gore sentse se dira bonte thata ba kile ba o kedwa maemo ha le mo Afrika gore ba ne maemo a bohera bobedi. Ile setlhopha sa bomme. Go ntse jalo. Hey, ngwana wa motho mosidi wa pizza re itlotsa kae. Raiso. Tla ke go leboga kgaitsedi ka wetso madume nna ke Liza Oseke ka dikgang tsa metshameko mme re di simola hela ka tse di reng mothusa mokwaledi wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Tebogo Matebesi a re puso ya lehatshelono e itlamile go akaretsa mongwe le mongwe e sa kgetholole ope jaaka go supega mo lenaneong la tlhabololo ya metshameko monogae. Matebesi o buile seo a bula semmuso phuthego ya lekgotla la Africa Union Sports Council AUSC Region 5 e tshegeditswe monoga borone ka molaetsa o reng inclusive revolutionary e tebagantse le go sekaseka dikgwetlho tsa bana le bogole ba kopana le tsone mo metshamekong le go tla ka ditharabololo tsa tsone gore ba kgone go phadisana ka dipalo tse di nametsang. A rutlwe pego e tletseng ka tshegofatso ba Dube. Matebesi o thalositse ha lehatshe leno le ipela go nna tšhaba e akaretsang bothe e leng bana bomme ga mmogo le bana le bogole e bile e thabolola le go tokahatsa ditsompelo tsa bone ka go lekalekana. As such, this conference resonates well with Botswana's national development. Phuthego e tsamaelana le tebelopelo ya setšhaba ya ngwaga wa 2036 e akaretsang tekatekano ya mongwe le mongwe e kwa godimo. Maikaelelo a yone ke go rotloetsa batho go nna le lentswe mo ditshwetsong tsa matshelo a bone. Bana le bogole le bagodi ba ya go nna le tekatekano e tshwanang le ya mongwe le mongwe mo ditirelong tsa puso. Mananeo, ditsamaiso le melao di a sekasekwa go akaretsa dikeletso tsa bana le bogole. Policies, programs and laws are also being reviewed to accommodate the needs and interests of people living with disabilities. La bohelo phuthego ya mothale o e ne e tshegeditswe kwa lehatsheng la Malawi ka ngwaga wa 2015. Hela mothusa moeteledipele wa komiti e tsamaisang metshameko ya diolimpiki mo kgaolong ya borwa ja Afrika Admaya Masenda o kaile ha ditshekatsheko di dirilwe go bona tema mo go tse di neng di dumelane le gore go ya pele tsela go tsewe ehe. This conference is a landmark for our region, and it is a chance for us to come together and share our experience and chart a Phuthego e botlhokwa thata mo kgaolong ya borwa ja Afrika e bile ke sebaka sa rona go kopana go bua ka bokamoso ja batshameki ba bana le bogole. Dikgang tse re yang go buisana ka tsone ke dikgwetho le ka ha metshameko e ka ungwelang batshameki ba bana le bogole ga mmogo le mananeo a tekatekano ya bong. are all crucial in ensuring people in our region have a chance to participate and excel in sport. Inclusion is not only about the right to participate in activity. Go akaretsa ga se hela go tsaya karolo mo metshamekong ke gape go neelwa sebaka mo go tsayeng ditshwetso.
Makgotla a metshameko a rotetswang ditshwanelo tsa batho a tshwanetse go nna le melao e sekasekang gore a melao e sala morago gore e seka ya gataka ditshwanelo tsa bana le bogole. Tiro ya rona e tshwanetse go nna e nnete ka se se ka thusa go sala morago tse re di ipeileng pele. Eyes towards policies and action plans. Phuthego e ya malatsi a mararo e tsenwe ke baemedi ba mahatshe a maloko a lekgotla la AUSC ba heta 60, mme go solegetswe gore ka Labotlhano ba tswe ka mananeo le melao e tang ka tharabololo ya dikgwetho tse batshameki ba bana le bogole ba kopanang le tsone. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Gaborone. Re sa le fo bangwe ba batsana phuthego ya lekgotla leo la African Union Sports Council AUSC Region 5 ba re ba solohetse gore ha phuthego e ya malatsi a mararo e ya bokutlong ka Labotlhano ba bo ba ithutile go le gontsi mo go ka thusang ka go tla ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse bana le bogole ba kopanang le tsone mo go tsa metshameko. So I am expecting that we'll be updated on what has been achieved thus far in the Region 5. What is the plan going forward? I think until 2028. What is Ke solohetse gore re bolelelwe ka tse di hitheletsweng ke ba Region 5 re utlwe le maikaelelo a bone go ya pele go hita ka ngwaga wa 2028 ga mmogo le tse ba tla bong ba itama go di dira. Re tswa kgakala diphetogo di teng mme go santse go ka dirwa go le gontsi gore re akarediwe mo go tseyeng ditshwetso. So, yeah, efforts are being made to include us in decision making, but more can be done. And I expect that this meeting will elucidate on that. And I'm very interested in learning here about how people with disabilities can be included. Ke kgatagala thata go itse gore bana le bogole ba ya go akarediwa jang go thusa go thabolola metshameko ka go harologana. Ke batla go bona go akarediwa bana le bogole ka go harologana. Ka jaana nako e ntsi ga go buiwa ka dikgang tsa bana le bogole ba thoka pono le ba thoka kuto ba saletse kwa morago mo dikganyeng tsa metshameko. It's mainly people who have physical disabilities, but what about the deaf? What about the blind? So my expectation is that all these groups are included. Roetsa dikgang tsa rona setlhopha sa setšhaba sa bomme sa tennis se emeletseng go leba kwa Kenya go phadisana kwa dikgaisanong tsa Billie Jean Cup Group 3 tse di tla simololang kgwedi eno e le 10 go fitlha e le 15 kwa toropong ya Nairobi. Pego ka Bame Lekoma. Botswana e setse ke la tsa karolo mo dikgaisanong tsa Billie Jean Cup makgetho a le mabedi la ntla kwa lehatsheng la Macedonia pele ba gaisana kwa Kenya ngogola kwa ba heditseng ka dintlha di haira bobedi. Le fa go ntse jalo monongwaga setlhopha se na le tshologelo ya go hetsa mo maemong a tsa ntlha tse 4. Tsholofelo e nonotshwa gape ke gore monongwaga batshameki botlhe ba teng go tsaya karolo mo metshamekong eo se e leng tokagalo go tswa mo ngwageng o hitileng kwa setlhopha se se ne se tlhaelwa ke mongwe wa batshameki ba maitemogelo a kwa godimo. You know, like right now we living so that we can have a re emelela gompieno gore re ye go ikatisa ko Kenya pele metshameko e simolola ka gore bangwe ba batshameki ba kwa America fa ba bangwe ba le mo Botswana mme ka jalo go thata go ikatisa re le mmogo. Ngwaga o hitileng motshameko wa rona wa tlhwatlhwa o ne a seyo mme o teng ngwaga ono selo se re fa tsholofelo ya gore re helle re le mo maemong a go godimo. I would say top 4. Setlhopha se sa akaretsa batshameki ba le babedi ba ba tshamekang tennis ya dikolo tse digolwane kwa America. Mo godimo ga mo Charles Chikanyuka motshameki wa tlhatlho yo ntseng a tshameka mo dikgaisanong tsa International Tennis Federation o tla tlisa maitemogelo a kwa godimo. Motshameki o mongwe yo o nang le maitemogelo ke Lebogile monna yo e leng motshameki gape le mokatisi le ene o solofetse go tlisa maitemogelo a tla tswelang setlhopha mosola. Yes, it's a young team. Ke setlhopha se sa agilweng ke banana mme ebile ke dumela thata mo go bone ke solegela ha re tla dira bontle. Go ipaakanyetsa kgaisano eo setlhopha se tla go ikatisa nakwana kwa Kenya pele kgaisano e simolola. Kampa e tla bo e le botlhokwa mo go thokoletseng batshameki kgaisano le go tlwaela seemo sa bosa sa kwa Kenya.
because I've been playing way more tournaments this year, I think it really helped. Ke tshamekile metshameko e mentsi ngwaga o mme se nthusitse thata ka fa ke tshamekang ka teng gape se nthusitse go tokahatsa ka ha ke tlileng go tshameka ka teng ko Kenya. The weather, the everything, and that will help with the tournament. Mahatse a le 16 a tla tsaya karolo mo dikgaisanong tsa monongwaga mme batshameki ba tlhopile go lebile maemo a bone kana rankings. Bamelekoma, BTV Sport, Gaborone. Bamelekoma a nagarela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ake Kagiso Benson Phuthego o eme sentle gore gakolla gape dintlakgolo tsa rona kgaitsedi motho. Thank you. Raiso. O di tsene mo go tsone ka matlabe. A re dire jalo gape mo go la kamoso. Mo go la kamoso kgaitsedi ya motho Liza Osekeng a wetsa tsa metshameko mme pele re kgaogana ke go gakolle gape ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a gatelela botlhokwa jwa go godisa itshelelo ya Aforika ka go itirela dithoto le ditirelo. Maphata puso a rotloediwa go nna le seabe mo go diragatseng lenaneo la affirmative action. Setlhopha sa bomme sa setšhaba sa tennis se phadisanya mo kgaisanong ya Billie Jean Cup Group 3 kwa Hatseng la Kenya. Wetso dikgane le kalo ga di fele nako ke yone e ya bong ile mabifi mme re tla bora go hela kwa go ba tepolo api go utwa ka sete bosigo le mariga gore a tla ka tsela itsia. Wetso a re tšhentšheng moenyana pele le bone la wabo a nne Kagiso. Betsu madume amgala se mosala pele seriwa ke Samuel Ramotonto sonto sola pisana kwa gompeni susupa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo gala ka mosego go tsoro bona le batsamaro mafelong wa dikgalo tsang gabe gantsi le kgalagadi ha mafelo a mangwe a lefatshe leno one go tapoga re sotse gape le kgonagala diphitlho tse di masheta ka moso mafelo mangwe a lefatshe leno go ja mafelo a go borwa le bothabatsatsi ka jalo tshaba se rutediwa go ipabalela mo mosong go taetsa go di thata go dikgano tsa gantsi kgalagadi borwa ba go tlhaba kgatleng le bokone bothaba ka sengwe sa bongwe go tsa gale fela ko Francistown ha mafelo a mongwe ka bontsi o ne re tso gatisa bongwe mme go kwene le gare gone go taetsa go tsididi ka sengwe sa boraro go eng go bothano ha go tshobeleng habe gone go taetsa go tsiditsana ka sengwe sa borobedi go eng go lesome mo tshokologong go taetsa go tsididi go dikgano tsa gantsi kgalagadi le borwa ka sengwe sa lesome le bosupa go eng go masomabedi le bongwe mme dikgalo tsa borwa go tlhaba kgatleng le kwene gone go taetsa go tsiditsana ka sengwe sa masomabedi le botlhano mo mafelong ka bontsi dikgalo tsa le gare bokone bothaba tshobeleng habe gone go taetsa go le mogote wa selekana sa masomamararo le bongwe go eng go masomamararo le boraro mme fa re bela tropo dingwe mo Afrika re setse gona go la pula ko Antananarivo, Port Elizabeth le Cape Town mme go tapoga ko Windhoek ha go Luanda Nairobi le Dar es Salaam gone go taatiba ka bonthabong mara taatiba ka bonthabong ko Addis Ababa Khartoum, N'Djamena le Rabat mme re sotse gona ga la pula ko Monrovia ha ko Tripoli le Cairo gone go tapoga nna ke le tshwaretse go le ka lebetso go tsa tepelo ya PIN Poroko. Maitlamo a lephata la merero ya ditsha le metsi a go kgona seelo sa go abela batho ba lefatshe leno ditsha tsa bonno di le 100,000 mo ngwageng tse pedi a atlega.